bananshake. Ya ibyacu nibitinda dutangiye bise hunting Emma, guhiga Emma. Bimeze bite? Hari abagabo dutangiranye, ari kigabo dutangira kireba muri ubwo buryo asarcyo. Ya muracyumva William the Future Rukuruzi Magnet. Hey, kigabo cyabahaye amasiri, hari ibintu basa nkaho bari kubika. Ese ibyo ni ibiki? Bimeze bite? Help dog. Bafashe umugabo yarabwiye ati babafashe vuba vuba, babafashe. Ese barabafashe ibiki? Rukuruzi Magnet. Ya okay, dutangiye dutyo. Mwihangane nsubije inyuma gatoya, hari ibyari binjijishije tu. Dutangiranye kigabo bahise hunting Emma, gushaka Emma, guhiga. Kigabo gisa nk'igifite ibikirida mu kanwa, cyabaciriye isiri abangaba ku ruhande. We bafashe mwana, abafashe. Ese agiye kubafasha ibiki? Filime nuko tuyitangiye. Bimeze bite? Muracyumva Rukuruzi Magnet Rwogera Viva. Hey, ikigabo hari icyo cyikanze, hari icyo cyikanze nuko tuyitangiye. Ikigabo cyavuyeyo kiza gisatira ahandi ibyo bapakiraga. Hari ibyo bapakiragamo, hari akandi gasore kari mu modoka mwimbere gafite ubwoba. Bimeze bite? Ikigabo cyarashe kigira aba basore basaga nk'abapakira. Iki ni cyo gihe cyo kugenda. Mwebwe muraza gushyiramo akanya, ngiye hagati yanjye namwe murashyiramo distance. Reka nituze kubigira umwanda. Let's not fuck it up. Nibize mu mwanda. Filime no kutuyitangiye. Ibyacu nibitinda. Abagabo hano basutse ngaho, basutse ngaho. Umugabo arababwira ati mushyiremo distance. Distance. Mwana umeze neza Piti? Bakise Piti. Meze neza ntaribi. Meze neza. Muracyumva Rwogera. Kugera gutya bakongera bakatwereka kandi gakobwa hano ku ruhande gasa nkaho gatwaye imodoka. Hari uwo kahamagaye. Kugera gutya kwa kahamagaye hari umusaza kuguru waranshoboye yaje kwakira ka telefone. Alo papa, umeze ute? Watangira kumbarira amasegonda. Check. Ngiye kukubarira ariko nkeneye gufata ka petrol imbere. Ibyo byibuke. Okay. Meze neza mwana wanjye? Meze neza papa. Ese umutima wawe nawe umeze neza? Meze neza nta kibazo. Ese nze kumukubitara? Papa ntago nkubwiye ibyo ngibyo. Meze neza. Ariko reka mbyizere wenda niba uraza kumererwa neza mwana wanjye. Ndaza guhura nawe iri mukanya saa sita. Ariko nakazi kanjye kuba nababara mwana wanjye. Iyi si witonde mwana wanjye, isi irimo abantu babi. Mwana wanjye ndagukunda. Papa nanjye ndagukunda. Kugera gutya niba ababyeyi babagira inama abana babo babwira ati bana banje iyi si irimo abantu babi. Kata ku ruhande, uyu muhanda ntabwo ari muremure boss, twahara wakijinga we. Ya ubanza ariko kazi kawe kambere ariko wibuke imihanda nitugaruka niyo urubuze gucamo. Yego boss, imihanda nibaza kugaruka n'ubundi agasore kayibuke niyo bari buze gucamo. Ibyacu nibitinda tugaruka kuri ka gakobwa twatangiranye nituramenya izina ryako gusa kavuganaga na se. Ise ariko kabwira ati ngiye kwikiraho stopwatch ibara amasegonda urabugeze mu rugo. Mukabona mubwira ati ngiye ndaza mukanya kuba gufata ka petrol mu muhanda.
sasa se aze kumwihanganira. Hari ka message kaje, Emma ndagukunda, nagasore kateretaga, genda hana ku ruhande, arakandikira, nagasore kari gutereta, umukobwa aratwaye, nuko titangiye bahise guhiga Emma. Uyu mukobwa tubonye ko yitwa Emma. Bimeze bite? Ni bande bari kumuhiga? Bimeze bite? Rwogera niwe muhigo uyicikira. Sasa gasore kakomeje kamwandikira, ese Emma twaganirana basi wa mu mwanya tukaganira ko mukumbuye. Mukobwa agiye ku ruhande, ese aganira na gasore. Agasore kari kumwandikira ubanza ari kashishusheri. Mukobwa yavuyemo ni Emma dutangiranye, bahise kumuhiga. Baramuhiga ibiki? Yaje abanze afate ka refreshment. Ariko nta kintu dufite cyo kuganiraho. Yandikiye agasore kugira ngo gutya yohereze, nta kindi kintu yongeyeho, nta kintu bafite cyo kuganira na sheri we. Nubwo amusabye akanya, sheri urabizi uburyo nanga kurwana, nabonye ku buryo wakubise yaniga ukayikubita ingume mu maso, byandakaje. Sasa umusore bari bavuye kureba, umusore yari yakubise sheri we. Sasa uyu sheri we ubwo bari kumwe, hari umusore yakubise uyu musheri we, bari kuganira kuri chat, yakubise umusore uyu Emma bireba. Sasa Emma navuga ati nge nago nabyishimiye. Ariko niwe wambanjije uriya musore, nanjye namukubise ari uburyo bwo kwitabara. Urumva rero niko isi yanjye iteye rwose, nago nakurenganya. Umusore yamwisobanuye shawe, umusore yamusagariye arahuragura. Sasa umukobwa akomeje amwandikira gutya, aramuga ati burya guhohotera ubundi no bibyara guhohotera. Rero njyewe mbacaka umusore utarwana, umusore witonda, umusore mwiza. Umukobwa arawe yohereza message, bari kuganira kuri ka messenger. Ashyiraho cya full stop. Ibyacu nibitinda tugaruka hano. Hari uwafashe ikigati, nibarinde kugira ngo ryari kadagiri hano. Dirikusi amasene nyakuri avayo. Dirikusi ni umupolisi yakagarutseho, ni mucikwe rero. Yajane gufata igipozo cya mu gitondo, niwe wakoze mu kanya muri traffic. Hari akamodoka yabonye hakurya kavuyeyo kafatiyeho mwanda, bamwise wit, gusa amazina y'nyakuri bamwita Dirikusi, ayandi ni icyesipanyoro nago namwambaza. Gucya gutya agasore ko gatwaye bakise piti. Umwanda hagarika imbere hariya byose ndaza kubyitaho kandi komeza useke. Umwanda boss warusigoye nakumva. Nari papa, nari boss. Sawa mwebi nyinyuma muceceke. Dirikusi arabahagarika. Dirikusi ahagarika ukuboko, ibigabo twabibonye bifite intwaro. Katurore Wel, meneer. Sasa uko bagaparitse, Dirikusi arabegera. Bimeze bite basore? Mufite iki hano? Kapiteni se twatwaye cyane sera aricyo turega. Mume perimi, hari ahantu nyifite, hari ahantu nayibitse. Agasore kajya gushaka perimi, ariko mwana umeze neza kuri guhuzagurika. Perimi wayishyize mu ikofi yawe akajinga we, ntabwo bizi neza kariho wayishyize. Kayikuramo perimi kari guhuzagurika shawo. Sankara wakacwa mwana kuri kunyeganyega, kuri gutitira. Bimeze bite? Yari ibiryo ku mugoroba bisa nkaho byagaze, ariko mwana ntabwo ari we mvugisha. Dirikusi
umugabo ari kwifumbukishwa. Ari akandi katwariye muri 30 kayigeza muri 40 kazamo. Wibuke nawe bari kumwe, umugabo yabwiye tumushyiremo distance, mushyiremo akanya nitugende dushoriranye. Bimeze bite mwana? Bagiye gukora ibiki? Ariko se mwana, buri gihe iyo abanyapolisi kuki witwara gutyo? Dukora iki mwana? Ngiye guhagarika hariya maze mbajijishe. Mwana uri umusazi, ziba wa mushenzi we. Agiye kubajijisha uriya, agiye guparika inyuma y'umupolisi. Bimeze bite? Ni iki mufite inyuma muri za butu zanyu? Sasa ngiye na mubyara wanjye tugiye muri Cape Town. Sasa kapiteni we, dufite imyenda hariya ndetse n'ibindi bintu byose bifurwa nibyo dutwayemo hariya. Ariko ntago ni kapiteni wawe, nta nubwo ari we ndi kuvugisha. Mwana wa musore, ni we ndi kuvugisha. Mbwira ni ibiki bijya mbere hano? Mwana ngiye ndumva ndwaye kubera ibiryo nariye ijoro ryashize. Musore watwihangane ukaturangira se? Ndaje umunota. Mwana mbwira ni iki kijya mbere hano? Turasa nkaho twakerewe. Uzatubaza ikindi gihe. Dore ibigabo bageze uburyo bigura umupolisi hano. Wasabibaza ikindi gihe. Baciriwe imize biti. Witurira igihe. Umupolisi yikanzemo. Amagambo ikigo kimushubije ntabwo ari yayandi. Abandi bavuye mu modoka. Usubire mu modoka zanyu. Nta kibazo turi gusaba amerekezo gusa. Muhagarara aho ngaho. Ibigabo byafaye intwaro. Umupolisi baramufite. Bimeze bite? Shyira imbunda yawe hasi. Shyira imbunda yawe hasi, ari wowe wambwawe. Nabi inyuma bamutanzeyo. Nimumurase Bazi kugira ngo ibigabo byitwa kimwe cyitwa Bazi. Ntago nese ibibazo. Mureke mfata akaruhuko kabisa. Shyira imbunda yawe hasi. Drop your weapon. Shyira imbunda yawe hasi. Bimeze bite? Abagabo baramwihindutse. Reka ndabikoza Stara. Mbikore buhoro. Gake gake. Bazi mwaka intwaro. Fata intwaro ye. Bazi. Iki cyitwa Bazi. Jay fungura inyuma. Kujya vucya cya Jay. Dore uje wakatwa. Imodoka yanjye muyijyane cyangwa se na batiri yayo muyijyane, ariko mundeke ni muzima. Sibo wakijinga we. Ndarahiye nta kintu na kimwe ndibuvuge. Mufata imodoka mutwika buri kimwe cyose, ariko nge mundeke. Mugabo bamuhaye ikimatiri. Umwaka umukandara. Buela. Mumuzirike mukiri agafuka, mufate n'imodoka ye mudukurikire. Hari agasore hano katabyishimiye ibyo abagabo bari gukora. Mujye kumumaza iki? Uraza kubibona mu kanya. Bisharisi. Umugabo baramufashe bamushyira muri iriya bayita van. Bamushyira muri van. Ujye kuguma hano. Uraza kureba icyo abapolisi bari buze kugukora wakijinga we. Yibeshya hagume. Abapolisi bagusera murira umuntu hano. Bimeze bite? Niko tuyitangiye. Muracyumva rukuruzima bw'inete rwogera. Abagabo mu polisi baramucikanye. Imodoka ye barayijyana ndetse nawe baramujyana ndetse baranakubita. Agasore kapiti kakomeje gatwara. Nugera ikibazo byose na makosa yanjye. Kubera iki se? Nago nakabene guhaya akazi wakijinga we. Urantenguye. Nyihanganire boss. Wibuke ko ari igihe cyanjye cya mbere nkoza aka kazi. Ndaza kwikosora. Yeguze kwikosora nta ribi. Kabateje amakosa. Bacanira ibinyoteri kugira ngo abinyuma bamenye ahantu tugiye gukata. Kataho imbere. Ubacanira ibinyoteri by'inyuma babone aho mugiye gukata. Indicators. Abandi nabo barakurikira. Wibuke bafite n'akamodoka ka wa mupolisi nako baragacikanye. Ibyacu nibitinda bakomeje mu imbere. Tugaruka hano kuri Emma. Bakuki bari kutwereka Emma, bakongera bakatwereka biriya byihebe. Birahurira he? Bimeze bite? Emma kugira gutya yaciye muri ya nzira byabigabo biciyemo. Murayibonye. Kugira gutya imbere harakanyamaso gahari. Akanyamasyo. Kobwa yarakabonye aparika mu imbere.
Mooi ou groot. Kobwa yasatiyemo akanyamasyo. Dat soek alleen in die pad, hm? Kuki uri hano wenyine mu muhanda? Jong. Usiko byakubera bibi we. Ni akanyamasyo kari imbere. Abantu ndabazi sha. Ndabazi. Garahunga. Gahunza umutwe. Kobwa yabonye akanyamasyo aragakunda. Sha. Kugira ngo uzavuga akanyamasyo. Usiko bigoye. Hy is swaar. Vuga akanyama ukongeraho syo. Akanyamasyo. Ariko uraza kuvuga akanyama syo. Ya, sasa umukobwa arangiye kuvanaho akanyama syo. Yashinjiza mu modoka. Gucana imodoka yaranze. Kujya gutya yarongera kunda. Tutututu. Aratwaye. Imodoka irongera iva hasi. Gusa imodoka uko bigaragarira irashaje. Ni nk'iya Sankara. Sankara muramubwira The Future. Ndamubwira ati hindura imodoka. Wapi ntanyumva. Sha. Ntago rifuteje ubundi nawe nzogera kumutwara. Ubyumve musore. Kujya gutya ibyihebe haraho byaciye hano. Birangije gushimuta umupolisi haraho byaje hano. Bifite kavan, bifite n'akamodoka gaciritse kari hasi ndetse n'iyo umupolisi. Cya boss kibayoboye. Uje! Ye! Man! Go! Umvikangata. Go! Hey! Man mwijire! Yewe! Harabinjiza! Kiroke bagusa. Sasa ko bakinjiye. Binjiye gukora iki? Bimeze bite? Abagabo sasa ko bakinjiye. Tu! Kujya gutya Emma aracyatwaye. Emma aracyatwaye imbere. Nie nie JC. Oya Jesse oya. Kujya gutya imodoka ye yise Jesse. Dat is nou die probleem. Nicyo kibazo ariko Jesse. Imodoka yitwa Jesse. Jesse yatangiye kumukwamana. Yagenze igihe kirekire imaze kuruha. Oh, nee, asseblief. Kugira gutya Jesse. Yewe Jesse. Wintengo hagutya ariko. Imodoka yacunze umyotsi. Yasya. Guhora mu mahanga mw'abantu mwe ibintu sibyo. Siki Kinyarwanda ndi kugenda nkibagirwa. Sasa imodoka gutya. Yagenze umwanya muremure. Yagira ashyuha. Moteri yagize ikibazo. Yatangiye gusohora umwuka mubi. Sasa umukobwa araza aregiramo arebe muri moteri. Yabuze uko abigenza. Ari wenda afite ka telefoni abashe kuba yahamagara wenda nk'umukanishi. Arebe ko yamukanikira. Kujya gutya na connection zihari. Network zabuze. Karabaye. Umuhanda ni muremure. Arareba n'ahandi agaheza. Ni ahantu na kimwe ari kubona. Ahantu hadasanzwe. Ibyacu nibitinda. Wa polisi ko bakamuzanye. Mumukureho akagafuka. Pete. Krijg gatti. Zana agatafari kawe hano. Wibuke Pete ni wa mutwazi. Baramuhamagaye. Breng zijn wapen. Muzane intwaro y'umupolisi muyizane hano. Batumye ka Buela. Ka Pete uko kakaje. Pete uko yakaje. Werk of ik schiet om af, weet jij mij. Funga icyo kinwa niba ubeshye ukagifungura ndaza kukurasa. Ndabyumva. Kikaba kiraha. Ni cya boss man. Muyihe Pete. Intwaro y'uwo mupolisi muhe ka Pete. Kun je schieten? Warasa? Ja. Yego narasa. Ja, doe, wijs mij. Schietclub. Nyereka ko uzi kurasa ubanza urasa yaraye ku rutare. Rashisha amaboko abiri wakaginga we. Akaba gutya ntabwo kazi kurasa. Kurasa gutya nta sasu ririmo. Ntago karodinze imbunda. Wavuze ngo uzi kurasa. Op je TV. Wabibonye kuri televiziyo? Yego. Kagoryi nibyahindi byirwa bibona nsobanura nkabona biri kunyigana sha. Ragaswa gusa. Die safety is nog aan. Shiraho gutya amasasu. Moet ik bij hem dat bij. Rasare ya ku rutare. Banza ushiremo nakanya. Stance.
kugera gutyo Emma hari yumvisha isasu ahantu ari. Again. Ongera urase. Ararasa. Umugabo arikanga. Emma nawe arabyumva. Amasasu abiri ahantu ari yumvisha urusasu. Emma aza gufata mu kumazi tu. Kobwa yagiye kumva ibikomye. Ese ni ibiki yagiye kureba? Je weet, hier is alles jouw schuld. Urabizi byose n'amakosa yawe. Ja. Yego. En je wilt het recht maken. Ndagira ngo byose amakosa Yesu yavaneho. Nabyo ndabyemeye. Schiet om. Mumene murase bimeze bite? Ndarahiye nta kimwe ndibuze kuvuga. Nta kintu ndavuga. Boss oya. Stel jij vooruit, jij hè? Ariko mwana wowe uravuga ibiki? Niwe boss wakaginga we. Ubundi uranyobora. Bastard. Ndabinginze ni munda se. Hij heeft Klaus gezichten gezien. Uyu mugabo yabonye amasura yanjye je na Pasi ndetse na Pasi. Hij kan bij zitten reeds. Baraza kudushyiraho icyaha cy'ubwicanyi ndetse n'ibyaha byindi dusanzwe dukora. Criminele records. Ndarahiye nta kimwe ndibuze kuvuga. Nta n'umuntu ndibuze kubivuga. Kubibwira. Uramwizera? Oya ntago mwizera. Gusinguye ntago yatwandika muri agenda. Gebruik papi's trustgeld. Ese mwana wowe uri kuzana ibibazo bya so hano uvuga ko tutari muri agenda. We ushaka kugura amafaranga, ushaka kugura imodoka wakaginga we. Zolang jij jouw handjes net niet hoeft. Niba udashaka ko ibiganza byawe bigera mu ntuza mu byago ntukabyanduze. Urabizi bose ntago meze gutyo. Batangiye guserera ibyihebe. Ariko wowe uri bosi wari wabyibagiye se wa muswa we. Kigabo cyashatse guhunga mu polisi bamuherezamo pisto. Piti soza umuntu. Sasa ka Piti kagomba kwikosora amakosa kakabisoza. Kakamumena. Mena umuntu we. Mena umuntu. Gusa umupolisi yabasabye imbabazi. Gusa banze kumubabarira. Wil je teruggaan naar mami toe? Shaka gusubira kwa nyoko sha mu rugo iwanyu. Oya. Shaka kunkorera. Wil jij een man wees? Ushaka kuba umugabo. Kugera gutyo Emma nawe nibwo yaracyagera. Arebe se nibiki byakomaga. Arebe ibyo byaturikaga ni ibiki. Agasore we kugahatira ngo kice umupolisi. Schiet hem dan. Mena umuntu meni. Mena umuntu niga. Niga mena umuntu. Ndabinginze. Mena umuntu. Baramumenye. Dirikusi. Bagenzi Emma yisata agacupa hasi. Ibigabo birabyumva. Ni ikindi kibazo. Dore ibyago ngo biravuka. Vol boze mensen. Emma yatangiye kwibuka. Wumva umukobwa akimara kubona uriya musore bamumenye hari ibintu yibutse. Bimeze bite? Het is een boze wereld, Emma. Emma isi ni y'abantu babi. Mensen. Yuzuyemo ibintu bibi. Yuzuyemo abantu babi. Basi naciye mu nzara y'akara gakobwa. Mubansanire. Kansanire. Je vecht die veldslag wat je kan leven. Warwanye urugamba watsinda. Dan val je terug. Ariko iyo utatsinda buryo usubira inyuma. Iyo udashobora gutsinda usubira inyuma. Nibyo umukobwa yibuka. Yabonye ku rugamba atarutsinda atangira kwiruka ibigabo biramunyata. Ngibyo. Geen geweld, alsjeblieft. Nimugire nawe ndabinginze. Geen geweld meer, alsjeblieft. Kom maar hier. Uri gukora cyane. Vuga kikingiyo. Imodoka yanjye yapfuye. Charlene. Uri wenyine hano. Charlene! Uri wenyine wawe. Ndacyonyine. Agakobwa gafite igihunga. Ibigabo ngibyo. Bimeze bite? Kasan. Siba wakakobwa we. Kandida. Het woord ze snak je op je af. Nugira ikindi kigambo uvuga ndaza kugukata uwo muhogo. Hey!
filime nuko tuyitangiye. Agakobwa nuko kafashwe karajyanwa, ese ibigabo byo birakarebera izuba byarakajyanye. Kugira gutya mugabo bamuhaye, gusa bamuhaye mu rutugu, uko bigaragara umugabo aracyahagaze bwuma. Agakobwa uko kazanywe ibigabo byari bigitegereje. Ibi byose biri mu bimwe umwanda wawe wateje wakaginga we, biri mu byo wateje, nabyo ugiye kubyishyura. Ntago byo nabikora boss, ntago nabikora. Uyu munsi wahindutse umugabo, uyu munsi wahindutse umugabo, ugomba kugasoza nako. Ni bimwe mu mwanda yateje uyu munsi. Imodoka y'aka gakobwa yanziritse, kibivuga mu magambo mabi, banze yumvisha amasasu agahitamo kuza kureba ni ibiki. Kugira gutyo umugabo bamuhaye, gusa kumuha kwe ntago yarangiye. Piti uzi icyo ugomba gukora, soza umuntu. Mama yarambwiye ati nimbona ibiryo ntinzabyangize, ngomba kubirya. Uruko mbonye ibiryo rero umukobwa twamubonye mbere yo kugira ibindi byindi mumereze nirire. Ubwo umusore Piti uzi ibyo ugomba gukora, uzi ibyo ugomba gusoza. Ufite ikibazo musore? Mama yarambwiye ngo ninzangiza ibiryo ngomba kubirya, ariko njye namubonye nanjye ngomba kubirya. Sasa bose baramushaka. Basore nimugirira inzara ubu buryo bwa fake, aka gakobwa nimukagirira inzara. Ni boss Piti uragashaka nawe se? Oya njye ntago nafata ku mavi, ntabwo nasasanura. Ni Jay na Bwera bagashaka, baza n'igiceri. Ndafata umutwe, undi afata umurizo. Urafata hejuru ku giceri, undi agafata hasi ku giceri. Hari kondisiyo imwe uri burangiza kukarya cyangwa se kugafata ku ngufu, arahita akica. Diru irimo babajije Bwera muri bo mbere yuko bahitishamo boss, bagiye kubanza kugafata ku ngufu. Sasa umwe muri bo agiye kugafata ku ngufu, gusa uri burangize kugafata ku ngufu arakica. Umusore yabanje kuza kweseye. Uyu musore ndabona ntabwo akwiriye aka kabebi tu, ninjye ukabereye. Muha amahirwe ariko abanze yigaragaze. Kugira gutyo umugabo yatangiye gusubira inyuma, yatangiye gusubira inyuma. Dirikusi Diru nyirimo, jye na Jay tugiye guhangana. Mwana wasoze yose mani we biti bipipi man niga, urambaza kurya umwana we tuyadaje we bimeze biti wandetse. Mwana arya undi. Bose abahitishamo, ajugunya igiceri. Jay yarahombye. Jay wihangane, Bwera aragutsinze, niwe ugiye gufata umwana. Agiye kurasa ku nkoko yokeje. Witwa nde baby? Baby Sheri mbwira izina ryawe. Mwana ndabona iki ngiki kiri buze kugufasha. Undeba ari mu bacika we, ikikabo cyamuhaye icyuma karabaye basi. Nakirangiza kukarya kireta kikerekera ineza y'Abanyarwanda. Witwa nde Sheri? Sheri witwa nde? Nitwa Emma. Kujya rutya Dirikusi yaragiye. Jendi ikipfa amatwi mbwira wakiginga. Shaka kubura ijisho ryawe. Nitwa Emma. Witwa Emma sha? Ibyo ni izina ryiza. We Bwera rekera kuturira igihe wakaginga we. Rekera kuturira igihe. We sasanura umuntu upfe uvane mu nzira. Sheri ngwino unyinishe noneho. Ngwino dukinane. Come play with me.
ikigabo cyaje gusasanura kigashyiramo ipingu. Sasa kugira gutya Dirikusi wa mupolisi nubwo bamuhaye yagiye mu modoka. Sheri reka nishime tu, reka njye muri hudu. Ajya muri hudu akuramo ifite courage. Mukobwa aravuga oya ikigabo cyatangiye guca utwenda. Dore aho navuga kugira ngo Dirikusi yatse imodoka. Yewe bararasa barahusha kugira ngo iki kigabo cyataye icyuma cyakijya gufata ku mavi bagikuye ku ifemba. Dirikusi yarabacitse aravuga ibintu tu. Mwanda mumubone bimeze bite? Mugabo yarabacitse bamwoma inyuma, ikigabo kirabacitse bakurikiye. Sasu yaje gufata amasasu aze gufata ikigabo kitamucika afata yewe data we yaje gufata rumena mabuye arakurikira. Abagabo nabo barakurikiye imodoka ajya gucuza ubusamo. Ni boss, ni ikihebe, ni boss man. Basize Emma hano. Emma Katururi arabona neza aho urufunguzo ruri kure. Gusa umukobwa ari mu ipingu. Bimeze bite? Arayivana yote kugira ngo agere ku gakapu biramugora. Ibigabo biracyomye ku mugabo Dirikusi aracyakurikiwe. Yaberetse igihandure yarabacitse. Dirikusi bamuhaye ikimatirija cy'imbunda sha ikibuno cyayo sha. Mugabo yaje gufata sniper atagitinga umugabo amushyira muri rimwe. Baramumennye mutwe. Kigabo ni ikihebe kiba cyiteguye diru yacyo cyaramumennye. Kugira gutya Emma aracyahangana no gufata urufunguzo. Ahantu urufunguzo rw'ipingu ruri ariko hareba. Yarayifashe agera ku rufunguzo. Imana izo haleluya. Afata isasu. Niba harimo ibisasu, niba harimo urufunguzo, ikigabo bagishyiraho bene ubundi kari akantu bagashyiraho amasasu ibintu nk'ibyo. Akuramo urufunguzo rw'inuza rw'ipingu. Kobwa yavuye hasi ko yagurya hari icyo yibutse. Yabonye icyuma cyaboera kibutse. Yatangiye kwibuka buri kimwe cyose cyaba intwaro yawe. Yagarutse inyuma afata rwa rwuma. Mwibuka uru rwuma afata icyuma agikinyiriraho. Ibigabo sasiko byaje kureba Dirikusi kuko niba byamuhaye mugabo bamumennye ubwonko. Metero ebyiri munanirwa kwica umuntu mwabakinga. Mufate imodoka ye muyisubizaho iri. Nta nubwo dufite umwanya wo gufata imodoka ye. Mugende munangiza agakobwa maze tugende. Metero ebyiri ntago mwabasha kwica umuntu mwabakinga. Mugende munangiza agakobwa turaza kwava saa 4 kakanya. Saa 4 tube tuvuye hano. Mugabo baramumennye Dirikusi kugira gutya Emma yatangiye gucika. Yacitseho ibigabo byari byamusize bya bigiye kumufata ku ngufu. Mukobwa yatangiye gucika. Bimeze bite? Biragenda bite? Kugira gutya umukobwa hari aho yarabutswe imodoka ye ku ruhande agenda isatire. Wenda hari icyo ari buze gukuramo kikamufasha. Ibigabo nibimuvumbura tayari biramwica. Wumvisha ko bifite gahunda yo kwita bimwica. Bisubira inyuma bagende birangiza agakobwa. Noneho n'ibyo gufata ku mavini birimo barangiza agakobwa kave mu nzira. Kobwa ko yakajana modoka ye. Akuramo ibya bwangu vuba asongemo imbere acika ibigabo twabibonye byoroshye. Ni ibyihebe
ubwo yabibonye nabyo ntibiruze kumurika ngo agende gutyo. umukobwa yambukiranyije umuhanda, yambukiranya umuhanda ahantu harirengera cyane, yambuke wenda abashe gucika. Emma yakomeje acika. Filime niko bayise, ni uguhiga Emma. kobwa ko yagacitse, iki ko cyakagarutse. Oya baby iracitse, yo man iracitse baby mwanda. Kobwa ari he man, ari he baby irandaburiye man. Kijya gushaka baby cyagarutse hano. Kobwa yagiye, yabonye urufunguzo aragenda. Urushi kigoryi genda mu mushake aka kanya, ntabwo byose n'amakosa yanjye naya Piti. Ziba Piti zana radiyo. Twebwe mudufite amaradiyo ane, twebwe hagati yacu twese. Sasa Bazi na Jay bagiye gufata imodoka bajye kureba inyuma mu muhanda, barebe ko niba umukobwa akiri mu muhanda. Mwebwe babiri murakiza imisozi, nimubona ikintu cyangwa mukagira ikintu mwumva muze guhamagara amaradiyo. Piti nazana amaradiyo, mwibuke gushyira amaradiyo, tujye guhiga umukobwa. Bajya guhiga umukobwa. Aba ba Jay bafashe imodoka bajye mu muhanda barebe wenda niba umukobwa yacikiye mu muhanda akaba akigendera mu muhanda, bamuhitanireyo. Kugera gutya se aracyategereje. Wibuke yareshyizeho stopwatch imubarira amasegonda kugira ngo wenda umukobwa naza kuza asire ku gihe. Umusaza yarategereje, baraheba yatangiye kubona amasaha bitameze neza. Isi umwana wanjye kubanzi ko kuri gahunda ari gahunda yihuta. Muzehe ni kuguru waranshobeye, kuguru wanyihebyeho. Muzehe yaje kureba mu muhanda basa arebe niba umukobwa ari kuza. Umukobwa ntawe urimo, nta nagatima ave. Umusaza yarahebye. Inimero uri guhamagara ntabwo iri gucamo, ongera uhamagare nanone. Inimero nticamo. Ibyacu ntibitinda, tugaruka hano kugira gutya. Emma ahari ari kurira, yaraje yicara hano, agakobwa katangiye kurira. Hey! Kihebye nibwo kabonye umuntu bamuhitana, nibwo bwa mbere. Gusa hari ibyo kagendaga kibuka, kavuga ati mwana wanjye isi yuzuyemo abantu babi. Wibuke na se yabimubwiye agomba kwitonda. Filime igitangira kakuyemo ikigurude, hari ikigurude kakuyemo, hari ibintu bisa n'imiti kakuyemo, ikindi gicupa gashyira ku ruhande, ibintu bisa n'udukarisi biki byose gashyira ku ruhande, kaba kagendeye mu nzira. Hari ibintu by'ibiti kakuyemo, by'ibiti gafata hano ku ruhande. Ibi byageze ku modoka y'umukobwa. Birasa nkaho telefone ye yayisize hano. Birasa nkaho yajyanye telefone ye, yayijyanye yayivanye mu modoka. Nta sinye zihari, ariko hano muri aka gace nubwo umukobwa yajyanye telefone ye nta sinye zihari, ntacyo bibabwiye. Ntabwo ashoboye guhamagara polisi habe na gato, ibigo birabizi. Kugira gutya byarebye hahandi. Ubundi hari icyo bita passport, haba hariho passport. Kugira gutya passport y'umukobwa hariho Liru Emma, umukobwa yitwa Liru, aturuka muri South Africa.
Haar naam is Emma. yitwa Emma rero afite imyaka 26 byatangiye kure imyirondoro ye bireba kuri ka permis license Haar registrasiepapier. turebye kuri permis ye aturuka muri aka gace ka Sterling nubwo katari hafi ya hano aturuka muri Sterling beretse gato nkabereka gace Ons haar registrasiepapier aturuka muri Sterling Bosich is van Stellenbosch af. Sy is van hier. birasa nkaho atari uwo muri aka gace aturuka muri Sterling Bosich ntago ari uwo muri aka gace niho umukobwa aturuka Lyk asof sy iets uit haar se boot uit. birasa nkaho hari ikintu yakuye muri buto inyuma mu kamodoka ke kujya aho iki kigabo kirebye hari aho cyabonye umukobwa yagiye aca kireba ibirenge ko yagiye yambukiranya umuhanda Lyk asof sy oor die pad is. yambutse umuhanda yakomeza hano busa nk'hano mu nzira za bugufi ntabwo yaciye mu muhanda yambukiranyije umuhanda aca mu za bugufi aciza ibinani ibigabo byaje birakurikira birebe aho yagiye aca Jy beter kom. byaba byiza muje ibera kam ubu nzi ahantu ari Kar bring. Ons het nou genoeg. muzane iyo modoka y'uwo mukobwa byatugora kugira ngo tuyizane Sy is uitkom. noneho tugomba kugera kuri uwo mukobwa mbere yuko agera ku ifamu Ons kry hulle by Bas. Bosman, boss At. ikisha Ek kan ons spoor vat. uwo mukobwa nakurikira intambwe ze nkababwira ahantu ari uvuze ngo iki Jy weet mos ek het 'n paar jobs probeer. nakoze akazi gakeya Veldwagter kursus. gusa najyaga nkina amagame yo kujya nshaka abantu ubwo umukobwa wanyu rero namubashakira Piet verdriet is dalk net bruikbaar. tutagize ikintu amaze se yatugira akamaro ngwino ujye kutwereka sha genda uturangirisha ujye utwereka ahantu umukobwa agiye aca ngo kaza uburyo kajya gatarakinga umukobwa kakagenda kabereka ahantu umukobwa agiye aca intambwe ze yagiye acamo kakinyiye amagame menshi umukobwa akinyiyeho icyuma acikenyereraho afata utwango tworoshye utuntu twibanze atwishyiraho atangira acike sasa agasore katangiye kubarangira kabakomezamo imbere kagende kabarangira kaberekaho umukobwa yagiye aca gakurikije ahantu umukobwa yagiye atambuka hari uko kagiye kahareba kagenda kahareba kareba intambwe z'umukobwa Sy is hier oor die draad. yaciye hariya kuri rya ruzitiro yambutse hariya yaciye kuri kiriya kizitiro kiri imbere karitegereza kakinnye amagame menshi yaciye muri iyi nzira Ek hoop jou spoorsny is beter as jou ndakeka we ubundi gukurikira intambwe uri uwa mbere ariko kurasa uri hasi rwose skiet. ek seker. yego nanjye ndiyizera Jou spore uit. mugende mukubura ahantu hose uriya mukobwa yagiye aca kugira ngo hatagira n'umuntu uza kuza wenda aturutse no mu ifamu akamenya yuko twagiye dukurikira n'umukobwa mugende intambwe muzisiribanganye muzivanyeho muzisiribanganye mu nzira ntibigaragare abagabo bashe gukubura inzira baterekana ko basi n'umukobwa yambukiranyije inzira ibigabo byaragiye birahakubura sasa kugera gutya Emma araciruka yaragiye ariruka umukobwa ava hasi kugira gutya umukobwa yitegereje hasi ahantu yagiye aca ibirenge biri kwishushanya areba inyuma buri hamwe hose yagiye aca byanze bikunze ibirenge byishushanije ntabwo abagabo yabacika bari bukurikire paka bamugweho ahantu ni kure urahareba ukaheza ni mu butayu ibigabo saswa byakajana biracyakurikiye Dis wat sy die kar uitgevat het. Stap toerusting. biragaragara nkaho ibi ari byo yakuye mu modoka intambwe zose mwazitsibye yego umuhanda wose twawusukuye ntabwo wamenye ko yaciye Want to know, Piet. ibi nta na kimwe byadufasha ahubwo piti nakomeza tuyobore yaciye muri iyi nzira nta na kimwe byabafasha
bakomeza muri iyi nzira bakomezamo imbere bagiye guhiga agakobwa. Sy het net 'n paar goed gevat. Yakwiye ibintu bice mu modoka, Mooi. agomba kuba ari buze kuruha bikaza kutworohera kumufata. Sy het water kom soek. Araza kugira icyaka, Sy het die water by haar gehad nie. bitworeye kumufata. Dis net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy's bang. Sy's moeg. Uriya mukobwa ndakeka afite ubwoba, araza kugira icyaka n'ahantu hamucanze. Muri make araza kugira ubwoba tu, araza guhagarara kuri ka jipu turaka imbere hariya, umuhanda uraza kumucangaho ntabwo yakomeza. Ons sal sien hoe slim jy werklik. Ndaza kureba uburyo muri abahanga mwa basore banjye, niba mutari kumbeshya nta kibazo tuze kureba tu. Ons gaan ook water nodig hê. Dukeneye amazi ariko natwe. Dit was reg. Nibyo dukeneye amazi. Sasa kakapiti kakomeje kabayobora byaba byiza tugiye. Barakomeza bakurikira umukobwa, akapiti kari kubayobora kugira urutse tugaruka hano. Hari muzehe utwaye ndi narwo arayoboye. Ndimbati uko yagatwaye yageze imbere, hari akamodoka yabonye, hari akamodoka yibonye imbere yiboneye. Ndimbati uko yakavuye mu modoka n'ibondo rye, azasatira ku kamodoka. Ndimbati kureba gutya yarebye ku kamodoka, areba ka license ka perimi, azasatira amakarebe kagaperimi ubundi ninde wagasizemo hano. Agasomyeho Emma, yabonye ni Emma, yahamagaye Emma. Ese Emma arahari? Nawe uhari. Musaza yahamagaye Emma. Ndimbati Yaruki musaza yaje hamagaramo, hari uwo yahamagaye. Guhamagara gutya Emma nawe uhari. Yarahamagaye na se guhamagara, Emma aramubura. Musaza kugira gutya yakijemo akamodoka ke kugira gutya Emma, umusaza yahamagaraga Emma aracirukanywaga. Baramukurikiye, yaje afata kambaye na cura hano, akomeza areba mwe imbere. Sasa umukobwa yabonye abagabo bose batangiye kumukurikira, nawe atangira kubajijisha. Abajijishe tu, abitura neza bamwituye, abajijisha, aca intambwe nyinshi, aca ahantu henshi, nabo nibahagera biraza kubacanga tu, maze aca mu nzira imwe. Ibigabo sasa ko byakaje bigera hahandi umukobwa yabijijishirije, akakureba gutya. Yaciye muri iyi nzira. Ek dog sy gaan op die tweespoorpad bly. Ndakeka agiye kujya muri Jeep Truck tu nkuko wabivuze. Dis interessant. Birashimishije noneho. Hoekom? Kubera iki se agiye kujyayo? Miskien is dit desoriëntasie. Aha hantu hamucanze, hamutonze. Paniek. Kandi afite n'ubwoba, ari panique. Byiza tugiye kumunyata tu. Hey, barakurikira bajyamo n'abagabo. Sasa kugira gutya wa musaza harawe yaje hano, hariya yahamagaye abona na rezo, yasubiye inyuma gato afate ka rezo network. Ndimbati
kugira gutya arahamagara. Yahamagaye kaga telefone ko mu rugo, yahamagaye muzehe. Ja? Jacques, Yego, kugira gutya muzehe yitwa Jacques. schrijf me dat je doet. Ni mani ya Seneca. Nagira ngo nkubwire se wa mukobwa waracyatwara kakamodoka k'umweru. Nog even het karretje. Waar had je hem gezien? Ese hari ahantu kabonye? Hoe het pad, zo 20 kilometer. Ari umuhanda nkabonyemo, umuhanda wa Boko Poti niwo nkabonyemo. Kure cyane havuye ari kilometero 20. Van die deur af. Maar lijkt me zijn engine moeilijkheid. Birasa nkaho imodoka yagize ikibazo muri engineer muri moteri. Gusa ntabwo nigeze mubona. Musaza yari afite indi bunzira ndi kuza. Turaza guhura. Musaza yise afata urugendo. Azahure n'umusaza. Ndimbati aramuraburije. Araburije ibigabo. Abonye imodoka y'agakobwa. Musaza yasubiyeyo. Kugira gutya Emma arakirukanka. Kugira gutya imbere hari aho yabonye Jeep truck. Hahantu re nka mu butayu hari ahantu baba barakeneye amazi aba hari. Kobwa jayo. Ibi mu kugera ahandi sasa umukobwa yabishishirije intambwe nyinshi bajyayo. Arashyushye we. Veroorzaak. Om je naar ons sporen komt klaar. Wakiginga reka kuduteza ibibazo. Nubundi nawe wabiteje hano. Reka kuturya mu matwi. Akagoryi kaje hano. Uyu mukobwa ntabwo ari jiji. Ntabwo ari ikigoryi. Ons jager. Azi ko turi kumukurikira. Winyinisha akagoryi. Ntabwo uri kukinisha boss. Zijn freestyle sporen gemaakt. Yaciye intambwe zigera muri 3. Yagiye aca ahantu hatandukanye agera muri 3. Reba hano yaciye ahantu henshi hatandukanye agira ngo turi kumukurikira. We gaan al 3 moeten volgen. Kandi si intambwe zose tugomba kuzikurikira. Een algemene recht. Yaciye muri iyi rwose ngenda bizi. Yaciye muri iyi tu. Ni gute ubizi se niga? Urakeka we ibyo bintu wakomeje tubwira ngo yagiye kuri Jeep truck ni ibintu byawe uri kuri gutubwira twebwe ntabwo twabyizira habe na gato. Jij is die safe. Nose dukora iki? En die is glad niet zo slim als... Ntabwo mwebwe muri mwebwe mwese nta numwe uzi ibyo uriya mukobwa atekereza. Muri mwebwe ntabwo uri uriya mukobwa. Rero uriya mukobwa ni umuhanga. Zijn er radius? Twese dufite amaradiyo. Mereke dutandukane. Ja, krijg. Roep het in. Nitumubona duhamagarane. Dutabarane. Zeker van haar richting. Vat jij een boel uit die spoor. Gwe mwese mutandukane. Base na Jay, Boela, ndetse na Aji bakurikirane. Natwe tugiye guca mu yacu nge na kapiti kara kapiti ducane hamwe. Nibabona umukobwa barahamagarana. Baci kubiri. Muzehe yaje gutya. Aze kureba umukobwa we. Baramubwiye ngo hari aho bamubonye muri kilometero 20 uturutse aho muzehe atuye. Uriya mania abasasko bakaje hari aho babonye igikweto cy'umukobwa. Turi nambwe yaciye hano tu. Duhamagare boss. Mwana ugiye gukora ibiki? Duhamagare boss nyine. Mwana kwizera bira bya boss man. Biriya byirwa tubwira man. Dat is precies. We moesten niet aan komen. Ariko mwana nibwo tutabona ingaruka. Turamutse dukoze gutya. Kom eens allemaal iets zeggen. Mwana reka tubikore gutya ariko. Sibyo. Reka tubikore gutya. Gutya tubyikorere tu. Man. Bakomeza mwimbere. Yo. Nika. Kujya gutya kuko umukobwa agiye kuri Jeep truck. Umukobwa tagiye kwibuka gutya. Yaravuze ati amazi ni ubuzima. Amazi ni nako kurokoka. Nibyo umukobwa yibuka. Amazi ni ubuzima. Yoga maso. Veel water kun je zien. Gusa amazi yanduye yatuma urwara akaguca intege buri uko ugiye ukora. Biba byiza amazi ni meza niko gukira. Gusa amazi yanduye aguca intege. Kobwa yagiye gutya hari imiti yari yitwaje ashyira mu kigurude. Amazi abanza ashyire mu basikasiro amere neza. Kujya gutya hari icyaje. Boela niwe washaka gufata ku ngufu kare gakobwa yari yagatsindiye agashaka gato
kugira gutya ko yakaje hano aricyo yabonye. Buela cicika man, hari icyo mbonye. Kugira gutya umukobwa yaramubonye hakurya. Mwana tuhagamagare boss, ujya numuhamagare mwana. Eko se mwana uwe mwana wawe. Mwana iki kibazo? Ikibazo ki? Ese mwana waritse ubundi nyifatira ku mavyura mukobwa. Mwana njembabarira rwose ndakwinginze. Njembabarira ngende nifatire ku mavi nindangiza nkici. Nkuko twaje dufata benshi ku ngufu twete tubica. Baje kubafata twana dukobwa tukiri dutoya bikadufata ku ngufu mazi bikatwica. Mwana ntago byaba ari ubuswa mwana. Nyina ne game na kare gakobwa ko mu mujyi. Ntago byaba ari ubuswa. Mwafashe ku ngufu. Mwana we niba udashaka kwanduza ibiganza byawe nta kibazo. Reka ngiye noneho ngende hariya nkina nawe nifatire ku mavi. Nyihera umwanya mani. Nyihera umwanya. We fata radio hano. Yego mwana. Asa mwana ntago nkuzi. Mwana we ntago wansi mani. Nta nubwo wamenya mani. Ntunzane ibyo bibazo bya so mani. Waje mu kazi hano ushaka kugurira si imodoka. Nge nubinzaneho. Chaki baby man. Ujye kuguma hano se basi man. Man iminota 10 basi. Iminota 10. Nge nifatire ku mavi. Numva ukuntu bimera man. Basi nesting. Abakobwa mu mujyi ubundi wo baba bameze gute? Kujya urya muzehe. Nibwo yageze hahandi. Umukobwa we imodoka yaparitse. Muzehe Jacques yavuyeyo. Jacques. Dankie Mani. Wakoze Mania. Nakoze ibyo nashoboye gukora byose nibyo ngibyo. Unyihangane ku byabaye kuri Saka Mustens ku byabaye. Muzehe satiramo. Azareba imodoka y'umukobwa we yagize ikibazo muri moteri. Moteri yagize ikibazo. Musaza ngazarebe hasi n'amazi ya moteri yakamye. Hashize akanya naramubwiye ngo tuzagura imodoka nshyashya kubera ko yashaka kujya mu Buhinde kuri Karma, ku bwa Karma. Alles is precies soos ek het gekry het. Dore ibyo byose nibyo nabonye. Musaza yarebye umukobwa we basi bazagura imodoka ye. Bagura akamodoka gashyashya. Aribyo nibwo mbwira Sankara sha. Yarananiye. Kujya uryo muzehe yabonye mu muhanda harakubuye. Hari umuntu wase nkwakuye mu muhanda. Mana nyagasani, ubwo se yabaye hakuburiye iki? Yabaye hakuburiye iki? Muzehe azarebe. Ese byagenze bite? Katabona umukobwa we. Kujya gutya ngo arebe. No mu modoka hari ikitarimo. Arakantu katari mu modoka. Muzehe yaje kureba intambwe. Wat het hier gebeur, Jacques nibiki byabaye hano? Nago Mania arabyemera ibyabaye. Mania ni umusaza ndimbati. Wowe ibikabutura. Muzehe sasiko yakajana. Aje kurikira intambwe nawe. Aje kurikira ahantu bakubuye. Agera hano. Kugira gutya ku ntambwe baje bashyira utuntu tutunuza tw'ibyatsi bajijisha. Abagabo 5 cyangwa se 6 buriye hariya hakurya. Muzehe arahura na Emma niho yaciye. Dink ons met die polisie bel. Duhamagare polisi Jacques. Ndakeka ntago polisi yadufasha. None dukora iki? Ushatse kuvuga iki? Ndakeka umukobwa ari gutaha mu rugo. Dis is wat 40 km. Ibirometero 40 urumva ibyo bintu bishoboka? Zeker in hierdie wêreld soos die palm van 'n hand. Bibe byinshi cyangwa se bibe bike. Uyu mukobwa ahantu hose arahazi nkuko azi ikiganza cye. Duhamagare polisi Jacques.
verkoelen ze. birasa nkaho injinya cyangwa se moteri y'imodoka yakonje n'amazi yaturukaga muri radiyateri yose yashizemo imodoka yose yashize Water tot weggecijferd. Het moest al meer dan een uur terug geweest zijn. byadutwara igihe kingana n'iyi saha. Het is een roffe terrein. polisi nayo yatugora iza hano kuri tere kugira ngo izitere ibibazo. polisi yatugora kugira gutyo umusaza aravuze ati umukobwa wanjye ari gutaha kugira gutyo umukobwa hari uwamuturutse inyuma ari kunywa amazi. ari uwamuturutse inyuma. Emma aricyo yabonye. hari ikiriyo. boiler Draait en ik zweer ik schiet je. ugerageza ikintu ndakumena. ugerageza ikintu nkurasa. Maar wat gaan we ons doen? none dukora iki? sigoroka ku basaza. yafashe igikapu cy'umuhungu wanjye afite igihe cyo kwitegura ndetse no kubitekerezaho uriya mukobwa. ariko dukwiye gukora ikintu. hari ikintu tugomba gukora. Ndimbati Ik heb gedaan wat ik kan, man. mani nakoze buri kimwe cyose nagombaga gukora. ni umusaza 10 jaar geleden. mu myaka 10 ishize. muzehe nuko yabwiye Ndimbati yakoze ikintu yagombaga gukora mu myaka 10. tugaruka kurya ka aji kabonye mugenzi watinze iriya dage riri kuninza. duhamagare boss. kamuhaye iminota 10 karategereza. Gooi water. mereza amazi jugunyira mu maso yamereze. mereza we katohage kasi En gooi dit in. jugunya icyo gicupa banza ugifunge ukimereze. kobwa jugunya vuba vuba afite ubwoba bagenzi. ajugunya igicupa cy'amazi. mana nyagasani. iki sasiko cyakanyweye amazi cyanyweye amazi. gaturori imyaka 10 ishize Ik heb daar alles geleerd wat namwigishije buri kimwe cyose nzi. goed was. bibaza bite? ya muracyumva rukuruzi rwogera. sasa umusaza aramubwira ati mu myaka 10 namwigishije buri kimwe cyose nshoboye. niyo mpamvu nsubije inyuma kugira ngo mubyumve. sha nisi bimeze bite? Ik heb daar alles geleerd namwigishije buri kimwe cyose nari nzi. wat goed was. Militaire goed. ibijyanye n'ibya gisirikare se? Ja, yego yamwigishije ibya gisirikare. Special Forces. Sorry, Special Forces. Yego ya Rebecca. Yego nahoze ndiri Special Forces. Myaka 10 ni miremire. ja. Misschien te lang. Yego myaka 10 ni miremire. Namwigishije buri kimwe cyose nshoboye. Mukobwa azi bya Special Forces we. none reba kadage uri imbere ye ntabwo azi ko umukobwa ari Special Forces. mbabarira mu ndebere kwera. umukobwa ni Special Forces kandi muzehe koko yamwigishije buri kimwe cyose. bana b'abakomando mujye mudutinya we. ibi ni iki? Niet te dom voor een fucking staatskunde. ntabwo byaba ari ubuswa ndamutse ndyamanye n'agakobwa ko mu mujyi. Nee. wibuke iki gikobwa ni Special Forces. none wumva itage ibintu ishaka gukora ukapfaho. aripfiriye tu. umukobwa ni Special Forces. wibuke hari urwuma yikenyereyeho. noneho ni na Special Forces. none ngo ntabwo bwaba ari ubuswa gufata ku ngufu. Tijd gaat niet gebeuren, niet. Scharreboom. Huh? baby wamaye ku kintu koko. ndakwinginze ariko sema wakangutse. Even een fight op zit niet, hè? hewa nese ushaka kurwana koko? ndakwinginze jya kure yanjye ndakwinginze. sawa. baby sawa naribi cyafashaga Kofi hano. Boze wereld, hè, man. Emma isi yuzuyemo abantu babi nimbi. Mensen in ieder geval. hari ibintu bundi bituma abantu baba bakome bakaba basazi bakaba criminals. muzehe na amagambo yabwiye umukobwa we. hari ibintu bituma umuntu ahinduka akaba inyamaswa. Het is een boze wereld, hè, man. iyi si ni mbi Emma. Dingen met mensen in hari ibintu bituma umuntu aba inyamaswa. oorlog, intambara, gierigheid, inzara,
ndetse no kwikunda. Ntago ari inzara, ni inda nini. Ni inda nini. Muzehe aramubwira ati intambara, inda nini ndetse n'ubuhehesi ni ibintu muzehe yabwiye umwana we. Oorlog, intambara, welles. inda nini ndetse n'ubuhehesi bituma umuntu aba inyamaswa ndetse akaba n'inyamaswa kurushaho. Katurore, dore ibyo bintu nibyo bituma umuntu ahinduka. Sasa iki ngiki muri byo kizanye ubuhehesi. Uraza kubyishimira shushu shushu, reka nishime tu. Yo man, kigiye gufata ku mavi. Yo, ntago nshaka kukubabaza. Umukobwa yamubwiye ati nashaka kukubabaza. Jij wil mij niet zien. Ntago ushaka kumbabaza wakadage we agatera urushyi. Ntago ushaka kumbabaza. Ntago nshaka kukubabaza. Kobwa yarakiburiye. Kuramo imyenda yawe ahubwo vuba vuba. Kuramo imyenda yawe cyane budashaka gukubitwa sha. Yo baby, Trek ik het veel uit. reka nyikuriremo. Umukobwa yagiteye icyuma ikigabo. Yagiteye icyuma. Yari yakiburiye. Umukobwa yari Special Forces. Special Forces. Nari nakuburiye. Nari nakuburiye kuva na kare. Nanone ndongera ndakuburira. Arongera arigisubiza icyuma. Umukobwa ni umugome. Papa yari mukuri. Arasonga. Umukobwa yaravuze ati papa yari ari mukuri. Hari abantu barenze inyamaswa. Abantu barenze inyamaswa. Kigabo nuko yagisoje. Yagiteye icyuma. Ubundi wowe urinde. Wowe ni icyuma gutya. Ni umukobwa wa Jacques Riou. Umwe mu bakomando ba mbere. Sha! Inyungu tuyisesekaramo. Bimeze bite? Umukobwa atojwe n'umukomando ba mbere mu gihugu. Sasa n'umukobwa ise yavuze ngo yamutoje buri kimwe cyose yarazi. Muri make ni Special Forces n'umukobwa. Karabaye. Ibintu byawaye uburyohe. Isi twayisesekayemo. Bimeze bite? Filime bahise guhiga Emma. Uyu munsi nabavangiye isukari n'ubuki n'imineke. Sha! Muracyumva Rwogera William the Future. Mwihangane ku cyabayeho maze igihe i Burayi. Maze igihe mu Bufaransa. Igifaransa cyankoronije. Ntago nigeze mpagarika kumwigisha. Nawe nubwo yabiretse afite imyaka 16. Yise vuba vuba maniya. Mukobwa wanjye yise vuba vuba. Azi kugenga igihe. Gusa azi no kurakara. Mwigisha naketse yuko byari umushinya yuko nyina yararwaye kanseri. Nibyo mpamvu mukobwa yise afite umuhati. Nyeka yuko ari umushinya yuko nyina yararwaye kanseri. Orama en die kanker. Verbeterd, gefocust. Ni umukobwa udasanzwe azi kudetermina, azi kufokasinga ndetse azi no kurakara. Muri make azi kwitegereza, agira n'umushinya ndetse azi no kugenga ibintu bye akabishyira ku murongo. En een soort natuurlijke azi kurwana kombe maboko ku maboko, indwano hafi tu nta ntwara afite. Azi uburyo yakirwana, afite uburyo yakirwanaho. Gusa ikintu atazi ni ukurasa. Umukobwa wanjye ikintu atazi ni ukurasa. Musaza atangiye kwibuka abwira umukobwa we ngo zamuri imbunda. Mwihangane maze igihe mu Bufaransa. Mwihangane nanjye sinjye naje ku mugoroba. Banza ufata akaruhuko. Kandi kurasa biba mu mwuka in briefing. Iyo ushaka kurasa kugira ngo bimere neza sasa banza umva umusaza ibintu akubwira. Ubundi kurasa biba mu muhumekero in a briefing. Imbunda ikaba kimwe mu mubiri wawe. Warangiza atajye tukayanga ukanayirasa.
is die wapen. Voel die wapen deel wordt van jouw lijf. Imbunda iba muri kimwe mu mubiri wawe, igice cyawe cy'umubiri. Jij is die wapen. Ikaba kimwe mu gice cyawe cy'umubiri, muri make ikaba nko kuboko. Niba ufashe imbunda n'ukuboko kwawe kose, umusaza nibyo yibuka akakubwira ati fata imbunda n'ukuboko kwawe kose wumve ko kuyifashe. Kobwa yararashe wapi? Die teken. Iriya tageti ugomba kuyanga, byarangiza ukanayica. Shyiramo amasasu, load it, zamura imbunda, fata igihe cyawe, take your time. Kobwa aragihamya, ntago yigeze yiga kurasa, ntago nzi impamvu yatinyaga imbunda, ntago yajyaga agira n'ikintu na kimwe arasa. Umunsi umwe namujyanye kurasa afite imyaka 16, yirukankanye inyamaswa maze aza kwikomeretsa. Abibonye yaravuze ngo ntibizongere, ntituzongere kwangiza inyamaswa tuzikomeretsa. Kuva icyo gihe niyongeye kujya inyamaswa, yavuze ko inyamaswa ari icyera. Yahagaritse no kongera kwiga imirwano kundi. Mubajije impamvu, yarambwiye ngo irebe papa, reba ukuntu wangiritse wakomeretse, reba ukuntu wamugaye, kuguru waranshobeye, reba ukuntu wamugaye. Ni izo intambara nizo zakugize gutya. Sasa umugabo yahoze ari special forces, gusa kugira ngo avemo yavuyemo yarabaye kuguru waranshobeye. Sasa umwana aramubwira ati papa ntago zongera kwiga kurwana, ariko ndabibona ukuntu intambara yakugize, niyo mpamvu nanjye kurwana ngiye kubijya kure, abijya kure tu. Tugarukana iki ni kizi ko boiler yarangijwe kare, bamwishe. Kobwa ni special forces, bibaza guhiga rwa special forces, umwita Kadage sha. Sasa uko yakajana yabonye umukobwa boiler namubona, bimeze bite? Boiler guhamagara ukye kuri cya radio ku cyombo. Yagurya umukobwa yabonye icyombo, ni aje umwana kuki utapfuta mani? Niga umukobwa twamubonye, hitumurasa wataje. Ntago byoroshye boss, ntago nabona uko murasa. Ni biki? Ngo boiler yashakaga kubanza kugera kuri kwa kundi nyine, none boiler yanze no kunsubiza. Ntago uri kumubona se? Oya ntago ndi kumubona, ahubwo ndi kubona umukobwa. Ntago boiler ndi kumubona, ndi kubona umukobwa. None gukora iki wakigingawe? Wamumenye wakigingawe ikora amakosa mena umuntu kujya gutya n'umukobwa ari kubyumva. Ubundi izi za radio yivuze nundi uri kure uyifite nk'iyawe atangira kumva nk'ibyawe. Umukobwa nawe natangiye gucika, tangira ushaka intambwe sha. Rasa umukobwa, uri kunyumva watagiwe? Rasa umukobwa, bose ari kure. Mwegere umurasa umushenzi, mwegere. Yatangiye gukurikira, uri kunyumva we? Ajay manuka ujye kurasa umuntu. Ndi kukumva boss. Yarakurikiye. Emma nawe atangiye gucika, gusa Emma harimo distance, ntabwo byari kigabo ngo kimurase. Ngaho nawe taha mu rugo ugenda uhamagara polisi, wendeze kuzana indege. Kuko ntago ndi bugume hano paka bwije. Wese ugiye sasa umusaya yaramubaje wogiye gukora iki? Wogiye gukora iki? Ntago ngomba kuva hano mbere y'ikubwira. Wogiye gukora iki se? Uriya mukobwa rero wanjye ashobe kuba yashyushye cyane, aza kugira icyaka mu kanya, ashobe kugira icyaka. Sasa ngewe ngiye kujya ahantu muri ubutayu hari amazi, ndabizi umukobwa wanjye niwe yerekeje. Ibyo byonyine nibyo nashobora gukora. Ngayibaze nibaza kumufata Jacques, ntago bishoboka. Ntago uriya mukobwa bamufata.
As hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ahubwo niba kuri ko se bakamurakaza biratuma bijya kure te wees. biratuma yibuka buri kimwe cyose namwigishije Alles. yibuka buri kimwe Dit sit nog alles. kandi ndabizi umubiri we ntago ujya wibagirwa umubiri we ntago wibagirwa biratuma araza kurakara niba murakaza biratuma bakuramo yibuke buri kimwe umusaza wamwigishije ni amagambo y'umusaza Katurore ndakeka uri mukuri muzehe Ek ook. ibyo nibyo ngiye gukora nanjye so do I nanjye nibyo ngiye gukora agiye kureba wenda arebe niba umukobwa ari kuze kumushakira kuri Jeep Truck gusa Jeep Truck uko bigaragara umukobwa araharenze yaharenze tugaruka hano sasa uko yakaje asatira umukobwa ahari yasanze Boiler ari hasi chin hey Boiler kujya urya Boiler bamuteye icyuma biyehe oya we oya cyagaruye hano nibwo kibonye umuntu upfuye hari bwa mbere karabaye sasa sanze apfuye iki cyaje kunywa amazi gifata akayanja wenda amazi asa nabi aguca n'intege mubyibuke namwe nimukanywa amazi mabi boneraho amazi mabi yica ubugingo Boiler yapfuye yahamagaye boss uvuze ngo icyo wagaswa we ndavuze ngo Boiler yapfuye yamwicishije icyuma kuki warese Boiler akagenda wenyine wakagigaho n'imbunda ya Boiler yajyanywe imbunda ya Boiler yajyanywe wumvishe ibyo avuze boss imbunda ya Boiler yajyanywe bimeze bite nari mukuri mukobwa ntago yabuze buri mukobwa rero turi guhiga kuva na kare kose yagendeye mu cyerekezo kimwe rero mwebwe mwampingaga kuva na kare kose mbabwira ngo tugende mu cyerekezo kimwe murabyanga uko twakekaga umukobwa ari ntabwo ariko ari umukobwa buryo uko twamukekaga umukobwa aratandukanye reba niba Boiler rero afite radiyo ye ureka kumbwira ubwo busa shaka radiyo ya Boiler basi ari isigarana sasa yaje kureba radiyo ya Boiler Nanda ibyacu ntibitinda nibyo bavugaga hariya byose umukobwa yabyiyumvaga boss iri mukuri ubu niwe boss yahamagaye ikigoryi umukobwa aranakera kijijisha arabanza aca za ntambwe kugira gutyo umukobwa yaruriye mfite imbunda na radiyo hasigaye amasaha ane kugira ngo mpamagare polisi mumaze gukoresha amasaha agera muri 2 muza mugera hano mumiga sasa namwe hasigaye amasaha 2 kugira musubire mu modoka zanyu ndabaha amasaha 2 kugira namwe musubire mu modoka zanyu muri make na amasaha 4 muyakoreshe neza rero muwe mwagiye wagikobwe ndaza kukwica buhoro buhoro nugera n'amahirwe yo kumfata nubanza no kumfata ubanze basi uvuge gutyo aci rasa twumva ahantu uri mwana rasa basi twumva ahantu uri uyarashe hejuru bose aramubwira ati nicyo kiraduha tugikuraho yaciye hariya mwana yaciye hariya barakurikira sasa Haji yakomeje higa umukobwa bose aramwoheje uyu yakweye icyombo
baburiye Aji nawe arabyumva akuraho icyumba Katururi kujya gutya bageze aho Buera ari hasi bateye umukomando kazi kigoryi ushaka intambwe z'uwo mukobwa dukomeze tumuhige maze tumufate turangize umuntu yaciye hano tegereze gato ibi byaje kunywa bya biroha baje kunywa ya mazi mabi tugende come on yo ibyacu ntibitinda Aji yakomeje akurikira umukobwa twabonye ni special biterwa nuko byita cyangwa aho wakuriye tu biremewe kobwa ni special forces yatojwe na se the one reconnaissance commando wa mbere wamenye Jacques ikibara kijishe ku ntambwe bagiteye akabuye Shahiri ni ikoryo ibi ni iki kobwa ni ninja kandida yaramushibuye Sasuke ko bagiteye inoshe mu mutwe ntago cyase gipfa agatima karacyatera kobwa ko yakavuyeyo aragisatira Katururi biraherera he muracyumva William the Future rukuruzi magnet rwogera gifata akaguru kirakaniga giye kukwicira agakobwa we kiratongera kirakaniga byose ni amakosa yawe akajiga we kobwa afata urubunda ku ruhande byose ni amakosa yawe ikintu kibizi mukobwa yafashe urubunda rekura imbunda agakobwa we barwana imbunda umukobwa aragitungika yarakimennye mbwira niwe wamubonye umukobwa sha mbwira watagewe ati tubwire umukobwa yakimennye kare tuvugishe mani Aji ari hasi umukobwa yamumenye kare ibi ni iki mukobwa ni special forces uyu ni uwa kabiri yivuganye bahise guhiga Emma siko akazina kayo simubyibutse aha abasore babiri bari hasi na bane mu kanya baragenda rega abibutsa amasaha 4 hours to go wa mukobwa urambabaje ngiye kukubabaza bose ndobumerewe nabi wakajinga we bwino tugende katabatinza kujya gutya muzehe yaje yekereza kuri Jeep Truck areba pasi y'umukobwa we yahagera akamuha karifite agahita amuha karifite kihuse akamujyana mu rugo sasa hose ari special forces ntago bapfa kugenda gutyo wapi oya yitwaje akawiponi azana akaguru waranshobeye yerekezayo kuri Jeep Truck kujya gutya muzehe yahasanze hari uwitabye Imana kare kobwa we namubona byagenze biti karabaye muzehe yarahangayitse ese umukobwa we bimeze bite ibyacu bitinda ibigabo byarikomeje gukurikira byageze kuri Aji yagiye hasi nta no kumukoraho byaramwirengagije
sasa Emma yakomeje acika paka wenda areba niba agera mu rugo. Hari ibirometero 40 kujya akeneye amazi. Yaje asoma kutuzi, asoma kutuzi ku mazi. Afata bayinocu areba ibigabo hakurya biriyo ni 4 bisigaye. Yabahaye amasahane yo kuba basubiye ku modoka zabo. Boss we reba hariya hakurya, dore ni hari afata rumena amabuye. Mukobwa arayibona cyarashe niba kimuhaye. Etja, Uramuhayira we zal zien. turaza kureba. We shall see. Baramanuka. Baramanuka baje kureba kuko niba bamuhaye. Ibigabo byaje guhiga nkaho bihiga ibindi bintu bidasanzwe. Umukobwa wenyine ntabwo bisi ko umukobwa ari special forces habe na gato. Aka katangiye kumererwa nabi. Aricyo kabonye umukobwa ava hasi. Bose reba hari kiratagitinga. Umukobwa arakwepa. Umukobwa bari bamuhaye ntago cyamuhaye, cyenda kumumena. Sy is vastgekeerd, cover julle. As hy move, skiet ek haar vrek. Je kumushyira mu gatego nava hariya turete tumumena. Ariko afite imbunda ebyiri, twe dufite 5. Aka katangiye kugarura kanwe ibizi bibi. Yes, as Piet, jy's 'n useless dog. Biti ni igiswa shawo. Ek voel dit ook. Na amazi nanjye ndumva merewe nabi. Dat ons hierdie gemaars kan. Mwihute turangize umwanda tuvane mu nzira. Ibigo byaramanutse bijye kurangiza agakobwa. Gusa umugabo aragiye kuba kavaringa. Agiye kuba kavaringa. Mukobwa nahindukira shira mumena. Mukobwa yatangiye gutera imibare. Atera imibare. Avayo ibigabo yenda kubiho. Kigabo cyari kimuhaye nacyo. Nganda Want sy skiet so fucking meisie. Skura mukobwa arasa nk'umukobwa sha. Ibigo byatangiye no kubugishwa sha. Umukobwa garasa nk'umukobwa sha. Mukobwa nawe uteye imibare. Uruhande yarikizo yabonye. Mukobwa jyayo anyarukirayo gaturore. Basi wenda abakwepere hano. Mukobwa amaze kuruha yirutse kuva kare ibirometero 40 kugira ngo basi agere mu rugo. Ibi byabonye agakobwa gakwepeye mu kizu birakurikira. Hari ibizu yirukiyemo. Kobwa roeteye imibare hejuru hano hasa nkaho hari ibintu bisa nk'ibisongo nka special forces kose bamera. Nta bintu apfusha ubusa. Abasasu ko bakageza hano. Hariya Piti wakaswa we. Piti wakaswa we. Hakurya men. Gatatu bigo birakurikira. Byinjira ndanani. Muzehe Sasko yagatashi. Muzehe yagiye gutegereza umukobwa we mu rugo. Ya abashaka kwamamaza none ni 0728866290. William the Future on Instagram, Twitter, Facebook, YouTube as the best blogger in the country. Sasa yarebye amasaha amaze gukura bifashe nko mu masaha 9 gutyo tu kujya gutya cha Jay
acaho upende pembeni. Hari aho Jay yinjiye, hari aho Jay yinjiye. Muzehe yazanye intebe, hari intebe yazanye kugura waranshoboye. Muzehe special commando, one of reconnaissance commando. Yicara hano tegereza umukobwa we mu rugo imuhira. Amaso yatangiye gukura, hahandi izuba ryenda kurenga, ririko rirarengera. Ni mu Kirundi ubasigura cyumva, muracyumva rukuruzi abarundi mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Kigande no mu Gifaransa, mu Gishinwa no mu Kiespanyol. Sasa kugira utyo cyabazi haraho cyinjiye. Njye mba mbivuze kugira ngo mbanezeze, nese babeshi. Haraho cyinjiye, kigabo kirinjira, kirakomeza, bivuga nta mutima mubi. Sasa kakanywe kuri byabizi, katangiye gufiringa badi, gafiringa badi, kareberebe ibikezi kezi. Karajya akagoryi gakuraho n'icyombo rediyo, kameze nabi. Ibyacu bitinda. Ahane twabanye umukobwa yinjira, hari ikinjiyeyo, hari ikinjiyeyo cya Jay. Araho cinjiye, umukobwa niyo twabanye yinjira, ntihagaragara neza. Hey! Gikomezamo imbere, ari uwatatse. Tugaruka hano, Jay atasigaye ungaye tu. Boss yabonye kapiti kari kumuryamisha. Piet, as jy nou jou shit bymekaar kry nie, dan los jy net hier, hoor jy my? Piti nutagira ukora, nutakorana n'abandi, ndaza kugusiga hano wagaswa we. Yego boss, ngiye gukorana n'abandi tu, nitudakorera hamwe unsige hano. Kinjiramwe imbere, boss yakarebaga. Kugira gutya Jay bamuhaye mu gatwe. Emma vayo, Jay bamuhaye kare, ari hasi, wanu wa gatatu uri dawuni. Tugaruka hano kuri Bazi. Bazi kirakurikira, kiracyashakisha. Kugira gutya cyarwaye n'igituntu, nacyo cyangwe byabizi bibi. Sasa harundi hano waje, kurundi ruhande harundi wakurikiye. Kugira gutya ruwazanye ibikweto ni syntax neza, avayo aruno. Kugira gutya ni Piti. Jay man, Jay po, niko poro, Jay papa, niga. Kivuye gihamagara. Piti azahamagara. Ek wil niemand seermaak nie. Nago ndibuze kukubabaza. Ek is een wat hier nie wou skiet nie, onthou jy? Wibuka ko cyagiye nijye wanze kukurasa. Is jy daar? Ese nihurira bas. Nihuri. Hiwe. Dom. Nago ngiye nshaka kugutera tu. Ek was net die driver. Genda umutwazi w'imodoka gusa. Ndi shoferi. Sê net. Niburiyo. Mbwira niburiyo ndaza kukureka ugende. Sasa uri bukubabarire. Ujyana imbunda. Ari kwijyana. Ko kakinjiye.
umukobwa yakubise imbunda arakanyata. Ndakwinginze njye ntabwo njya mbabaza abantu ntari biryanjye ndekura niruke ndagusezeranije. Reba hano imbunda ngira hariya nta n'ikintu na kimwe nakora reka nigendere. Umukobwa yumva ko kivuga ibijyanyabyo. Njye kukureka wiruke uhagarane ndakurasa. Ntiwibeshye urebe ku mbunda yawe wagaswa we. Mbabarira arakarekura. Ari hano yishe Jay ari hano namubonye. Kobwa yagiteye icyuma. Kobwa yamuteye icyuma mu mugongo. Uwo ni uwundi ugiye. Piti niki kijya mbere sha? Ni ibiki bijya mbere? Ni ibiki? Hasigaye babiri. Kobwa atangiye kubakoramo gake gake. Slowly. Hey! Kobwa kujya ucyara aho yinjiye. Ikigabo cyarabyumvishe. Aha! Aiwe! Kizimya radio. Hatagira n'umuraburiza. Iki hatagira ukiraburiza. Kisubiramo inyuma. Cyari cyahigiye hatariho. Basi bimeze bite? Wibuke Bazi amaze gukura icyumba. Jay Pete. Ko muranyumvara? Mwamubonyera? Muramufite umukobwa? Kujya urye nawe usubiza. Bose bari hasi. Boss yivirayo agakobwa gakomezamo imbere. Emma kobwa uko yagakomeje boss araza. Kobwa yikanzemo ahindura intambwe. Ikigabo nacyo kiri kuza umukobwa aza. Katurore bagiye guhura. Bimeze bite? Cyaramwambaye. Ikigabo cyaramwambaye kirakagunyuza. Hey! Fata ikirenge bastard. Muturanyi mubisha. Yewe! Nanda! Suru ryanjye man. Kobwa afashe igiti hano kirasongoje. Agitera mu kuboko mu rutugu mu gatuza. Subira inyuma basi. Subira inyuma sha. Yeah! Aiwe! Nechuma. Faturushi mushenzi. Mufate ku mwako. Guma ngaho sha. Guma ngaho sha. Ufite ubwoba bwo kurwana n'umukobwa se? Ntabwo wana. Kishugunya intwaro. Ngiye kukwereka uburyo abakobwa bafatwa iyo bageze mu gikoni. Ngiye kukwereka uburyo tubagenza. Ibyaho. Tubaha ibyaho. Sasa umukobwa wibuka Special Forces. Yewe! Kobwa nirwanye. Fata ibirahure mukobwa. Wisumba ijosi. Kobwa cyamutuye ku ipasi. Agwa ku ipasi. Pasi mu mutwe. Pasi. Pasi ku mutwe ukacwa. Kigabo bakimenye umutwe. Hey! Kobwa ni Special Forces. Hand to hand combat. Ni umuhanga wayo. Dore akazi nkundi iyo ndi mu gikoni nako ngako. Gutera ipasi. Niko kazi akunda cyane mu gikoni. Niba ako kazi kabaho koko mu gikoni. Rata mu gikoni mwebwe mutera ipasi.
niko kaza kunda. Niba mu gikoni mukunda gutera ipasi byaranyobeye. Sasa afashe imbunda y'ikigabo azafuta n'indi yagiye yaka cya bigabo. Ikigabo na cyarakivugana. Hasigaye boss mukuru. Bimeze bite? Biragenda bite? Gusohoka gutya ikigabo cyayimufatiyeho kare. Kirawufite. Aha sinzi noneho niba araharenga. Filime bahise guhiga Emma. Mukobwa yitegereje ikigabo. Jya hagati yawe nanjye hagomba kugenda umuntu umwe. Bariya bose wishe barasimburwa. Repressible. Hari benshi bankorera. Nuramuka ugize amahirwe yo kurokoka uvuge gutyo. Hari benshi bagukorera ariko nugira amahirwe yo kurokoka. Mukobwa afite confidence. Mukobwa afite imbunda ebyiri. Musi wanjye wawangije tu. Wawish. Kigabo gifite intwaro iyacu. Pistol pa pistol. Pistol kuri pistol. Gaturore. Bateranye imibare. Mare. Mukobwa atangiye kwibuka. Ugomba kwanga tageti. Warangiza tageti ukayica. Namagambo se yamubwiraga. Anga tageti nurangiza tageti uyica. Sasko bakarebanye. Amase ku maso. Baterana imibare. Mate. Matematike. Kigabo cyavuyeyo. Mukobwa arirengeka. Ajya ku ruhande. Bose bararashe. Twaherutse barasa. Tugarukana kuri muzehe. Ese ninde upfuye hariya? Muzehe Sasko yagategereje. Birinda bigira mu masaha 12 ya ninjoro. Muzehe agitegereje. Ategereje basi. Areba ko umukobwa we ari buze gutaha. Bimeze biti. Muzehe yarategereje. Aho kubona special commando. One of reconnaissance commando. Akarira. Amarira. Agashoka. Ibintu nibyoroshye. Muzehe koko ibintu byabaye seriye. Ararira. Ategereje umwana we gusa naga mubonye. Icyo twe tubonye Emarasa n'ikigabo kikarasa. Ese bigenze bite? Hari umusaza hari icyo yabonye bagenzi. Yarahagurutse. Ahaguruka asa nkukuza imbere. Muzehe kuguru aranshobeye. Ebyashira imitinda. Twagarutse kuri tere. Aho bibereye. Boss aracyapfukamye. Arapfukamye. Amasasu yamuciyemo. Mu gatuza turabibona. Kigabo bagitoboye. Amasasu yagiciyemo. Karabaye. Kujya gutya Emma. Kigabo cyapimye hejuru y'ibere neza. Mu rutugu. Chama isasu ry'urutugu. Imana izubwa atapfuye tu. Alleluia. Amen. Kobwa bagenzi nuko yarorokotse. Filime bayitaga Hunting Emma. Guhiga Emma. Sasa kujya gutya muzehe yaza ashongamo imbere. Aha rubanza hari ikintu abonye. Kujya gutya Emma yaratashye. Yarashwe mu rutugu. Yagenze ibirometero 40 kugira ngo agere mu rugo. Umukobwa yakubititse. Yakanjitse. Yaje aho biramose. Aho biramuzehe Jacques. Umukobwa yaciye mu bibazo. Yaciye mu bibazo. Hanyuma uyu munsi namenye kurasa. Mwana wanjye cyari cyo gihe. Sasa musehe
yahumurije umukobwa we abagenda bakunda cyane. Mwumvaga William the Future amagambo se katazamuka. Aha sha ntabwo irangiye kugira gutyo umukobwa yaje gukora ka shati hano, noneho yaje kumva wa musore. Wumvisha ibikisi uyu munsi namenye uko isi yawe ikora. Umukobwa nawe yaciye mu bibazo amenya impamvu umuntu agushotora ukaba nawe wamutera igishyi akumva ko bimera. Unyihanganire. Sasa umukobwa yatse imbabazi sheri we. Sheri njye nakubabariye kare. Umusore yamubariye kare. Sasa Imana amubwiye ati ndagukunda ndagukunda. Abagenda bakunda cyane. Mwumvaga Rukuruzi, Magnet, Rwogera, William the Future. Viva! ariko mwa bantu mwe nizere kuba mwanyuzwe. William na Sankara muri iyi minsi turahari, mutwitondere. Okay, murakoze cyane The Future Entertainment.